Tak nyaman sering melarat reh. Cek ya bajerin ki fur datang dari talon. Datang dari talon, Pak. Iya, Cong. Arceng ya, Pak. Iya, Cong, arjeng. Sering datang di talon. Ya mun arceng, Pak. Nada tedin na phơi gelu. Bingko ki ngalaki naeng ya. Iya. Mek furu letangana ara peraten. Ara pasti beda mau nyari. Ya, Pak, aing ah. Bocong. Pak. Saya gua minta besin, Pak. Ah, tak iya. Sengkok lah yakin. Mungka kejepela ke sengkok pasti ada maunya. Kebaya apa kaki PC, Cong? Eka boleh pakai data, Pak. Loh, bari masih maremel, Cong. Tidak ada, Pak, sebari aja, Pak. Lah mereka boleh nengok YouTube sengko. Ada tak keling kala akal bi tangana. Iya kaki beri na bingkok, Cong. Yang tapi ngarek gelu. Pak. Pakai sadana. Makanya na terus beli na seri ya. Pakai nampun ngare. Bila pole kaki sinolong nga bapak, Cong. Nonglok setia. Pongpong kaki butuh pakai data. Buka ke Pak. Pakai sadana. Cek lah karo kun dek nak foto lekan. Ah, dia. Mun nak puluh tak ngerti. Tahu lah sa anak suah. Tahu beden lah tak tahu tadeng. Dek rumah. Ngarek kaki ya. Iya, Pak. Sengko ngare ah. Kan saya ngatai beri PC lagi lho, ada tengah ngare. Kemarin juga, Pak. Aju tak arrange aja. Areng kamu, Pak. Ya, Cong. Kok lemang gede, Pak? Ya. Lo sengko ring ngare akam masa tero tulia banyak oleh. Ngare apa obon pai mare tulia oleh. Ori ya. Repena te kenyem cedek kena sapi. Ke ciari abi. Loh, masih beda nang sadin ngarek tang rebe. Cong, Kaget deh. kaki mi ngarek tang rebe soro sapa, Cong? Rupanya kaki ya teh. Yang teh ada nyoro teh. Kan sengko deh mare tulia oleh sengare. Aja rebe yo bu, Cong. Mek pas yare bi kaki. Pakai namun bila teh. Mepah ngucar pere yobu. Karena dia ki alaban. Kaki mepah meles tang kopeng. Tang tua vita toman meles tang kopeng. Tesiken kaki meles tang kopeng. Rebere Cong lakar letak namen kok, Cong. Ken sengko ngemes ria. Kaki cek galak dan badan mun ngari aja. Cek patomanin lo ngari antang rebe. Tuli mulai.
Iya teh, sengkok molya. Ken senga lo. Eka boleh duduk tang bapak kakek. Cek kakek mau merah tang kopeng. Senga kita. Kabele din tayo Roma. Senga ke. Macem-macem kena jia. Ngerek tang rebe. Lu tangana ro ngarek akam. Pe tak gelem dateng. Pola yarap setan. Tapi tak kira. Lah setan, yarap setan. Ariyah mau tak gelem dateng. Karena aji lagi sare kata lo. Tuh. Ara apa ke cong? Sengak kalah ya. Pak. Engkau jalo sengaja lah, Pak. Engkau pedas kopeng gitu kayaknya, Pak. Tiga jam sekom ya cong. Juga, Pak. Tekenya mencuri kena sapi juga, Pak. Kok cong, tak tuan nyisiang goleng kaki cong. Pakai kenyang gue mau jago cong. Nyisiang goleng kaki. Ayo cong entar cong. Coba baru cong itu cong. Pongki anyar cong. Ayo. Oma tua rek kere ngecu antang reba. Ora letak ibelin bi reng tua nah. Cong, kamu macam sama kenyam cong. Dan sebadan. Aduh, Bapak. Tahu orang juga, Pak. Aji sama kenyam ya. Iya sengko saya makanya. Beda apa me pahadu makir du ka Roma. Kaki me kem macam kem lo kol tangan nak. Wala adiknya bercadang ya. Ada, Pak. Tokol, Pak. Oh gara-gara gila kang sing cok tang rep baru adalah nyambi bapak kana. Tahu saya sambi cong mau nanti bapak tak songo tebel. Oh nanti bapak songo tebel baru ke bekana. Aku. Harian lagi nanti songo tebel secara otakku. Tak kita usaha gua majago din. Tak kita tahu ya. Alas sing kok milas kopeng anang kaki. Anang kaki gila. Ngecok tang rebe sing arek. Kakir ya cek sung langsung medein tangis anak kakek. Kudu taon tarkana dek remeder bener. Katanya der bener. Cek sung langsung mau ngamuk engak jia. Dang siapa nyem? Dang anak repelak. Tak tahu balang kata nang. Oh kaki tak percaya. Mau tak percaya lah tanya aki ke anak. Cong. Bener ngejok repela markenya. Iya, Pak. Sering sengko sing arek terus oleh. Iki coba apa bukan sengko. Tahu kita akan nyungat kayaknya. Cong kata dia cong. Pas mau ngamuk dia mau segala kok le cong. Kabireng tu waridin ngocaan ang pelak. Tak tahu cak anang re apa kelakon war luar. Lakar de iya din. Setia banyak orang tua rekun karo mantau anang nang Roma to tak sampai pantau keluar Roma nah. Ya mau dia kok sepora nanyem. Sarwa kasara kaki. Iya mangkana tarkana rejak langsung Sarma Kasar. Sengkore tak kira miles kopeng anang kakek. Mon tak ngatela bi mata tibi cak ngecok tang rebe. Tuli lah mole. Cepat to manin deh. Ya sepora ya. Ayo jong lah jong. Ah, jemput rank tua.